نوچەیەکەدن هەیە گرینگە ji bo kê giring e ji bo xelkê me yê ku vê derê li Boşûrê Kurdistanê dimînin gelek caran li malbatan rastê ji min re dibêjin ew naxwazin zarokên xwe bişînin dibistanên Kurdî dixwazin dibistanên Erebî berdewam bin lê hûn ji me bipirsin fikra min bistînin ez ji we re dibêjin bira zarokê we biçin dibistanên Kurdî çima bi salan e hûn vê derê dimînin idî gelekî zehmet e hûn vegerin idî ev jî bû beşek ji jiyana we mayîna we li vê derê ji ber wê kê jî rêvekin zarokên we biçin li dibistanên Kurdî bixwînin yanî weke berê idî programa Erebî nema roja 19 meha heftan 2022 Wezareta Perwerdeya Kurdistanê biryar da ku xwendekarên penaberên Rojavayê Kurdistanê tevlî sîstema xwendina Herêma Kurdistanê bibin niha li sînorê parêzgeha Hewlêrê kursên fêrbûna Kurdî Zaravayê Soranî dest pê kiriye fêrî Soranî bibin rêveberê dibistanên kampa Kewrgoskê jî dibêje li dibistana wan niha nêzîkî 1500 xwendekar tevlî xulam bûne yanî tevlî dewreyên perwerdekirina yan jî fêrbûna zimanê Zaravayê Soranî bûne û ji aliyê mamosteyên Herêma Kurdistanê wên Rojavayê Kurdistanê ve jî têne xwendin xwendekarekî ku navê wî Aldar e ji peyamnêra me Helepçe Seedûn re bi Zaravayê Soranî dersa xwe dixwîne daxwaza min careke din dibêjim ji dayîk û bavên wan zarokan ew e ku zarokên xwe bişînin dibistanên Kurdî دائما حفتا إيصال وزارة پرورده‌ی حکومت هرم کردستان بریارا تبلیغ کرنا قطابین پنابرین رجاوی کردستان دنبال سیستم خواندن هرم کردستان کر لو منها لسنور پارێزگه هەولێرێ خلن فربون شوازار سورانی هاتنا وکرد نوا دبستان کامپانده امنها لقطابخانه کامپا کورکوسون ام بزن بن او پروسه چاوان برای دچه امنها دنوا پول کیدنا وکو هند بینن او نها وان فری تیپان دکن هروها تبی فری اخاتنا بکرن بزن بن او پروسا چاوان رای دچه رای بری قطابخانه کورکوسک مامستا روان دیگر مده مامستا اگر دشمر بحث بکی او پروسا چون ابره و دچید چه گورانکاری امثال لسر قطابیان پنابرین رجاوی کردستان دتی. پیشش بخیرات دکین دستان خوش بیتن و خوی سیاستی تکل کردن لوزارتی پرورده تکل کردن قطابخانه پنابرکان لگر قطابخانه کانی هرمی کردستان او با سالی خوین لپول یک تا پولی چوار تکل دبی و دبتز زمانی کردیش وزاری سورانی بابت کان لیستوا وزارتی پرورده حکومتی هرمی کردستان به هماهنگی لگر رخراو کن لآماده کاری دایلو اوی بتوانید لرگه کردنوی خولی تایبد لبو قطابیان و هم لبو ماموستایان و دایکو باب قطابیان بو اوی پروسکه سرکوتو بیتن استا اوی دیبینن کردنوی خولی چ تایبتا بو 1500 قطابی لپول یک تا پولی 6 للاین وزارت پرورده به هاوکاری رخرا یونسف برای داشتن 1500 قطابی 1500 قطابی داخلی او خولکراینه و 15 مامۆستا تێدا ئەوانەکان دەڵێنەوە بە شێوەزاری کوردی سۆرانی و بابەتەکانیش بابەتە سەرکیەکانی زمانی کوردیە و زانستەکانە و بیرکاریە. باشە بزان حتا کەنگی ئەف خولە بەردەوام دەبێت. ئەو خولە هەتا کردنەوەی دەوام بەردەوام دەبێتن خولەکە بۆ ماوەی مانگێکە ئەگەر هەیە درێژ بکرێتەوە یان خولی تکە تایبەت بکرێتەوە لە بەرنامەدایە لە هەمان کاتدا ئێستا ڕێکخراوەکانی دیکە خولێکیان کردو لە بۆ مامۆستایان ئەویش بە هەمان شێوە ڕێکخراوی ئەنتەرسۆس کردیتەوە. ڕێکخراوی یونسێف لەگەر وەزارەتی پەروەردە هەماهەنگیان هەیە ئینشاڵڵا ئەو ساڵی خوێندن چەند خولێکی تایبەت بکرێتەوە بۆ ئەم بزانم بن یەک و وا بدن خوێندن مامۆستایان ڕۆژاوانە ئان وانەبێژن هەرێما کوردستانە هەردووچیانن وانەبێژی هەرێمی کوردستان و هەم خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانیشن خول بەس بە شێوەزاری سۆرانیدەوێت لەبەرەوە مامۆستایانێکەوانە دەرێنەوە ئەوانی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانیشن شێوەزاری سۆرانیان زۆر باشە و دەرسەکان باش دەڵێنەوە و هیچ بکێشێکیان باشە گەلێکی سپاس مامۆستا
وكنها جناب المدير جي بحثي كريم هجمارة كمامستان رجاوی کردستانی جایک شوان مامستان راد محمد کش سالا 2013 و دم آوا کرنا وید بستانی حتی نها تو مامستاید نوا وید بستانی دا بزانم تقبل خلقی بوان خلان چوانه يعني زاروكي خند ريتكن راسي مسألة تقبل فاوند بين هجمارة قال كي مزنهاتية زاروك في كان في أردبن بس قليو قازن داخل كي جو تشما شار قناخ وي بافرا ب ورق هرتن تخصن أفت تفليكرن بقناخ بانا يعني إيسا صف بوليك بانا صلاوري بوليك ودو بانا يادي يك دوسيا هوها وي خوشتر بج مامو سيارج مال باطارج قطا بيارا لي هر شهر بافرا براسي افنا رازيبون هيا وكدي نرين جدا ناف خلكي كان نرين خلكي باشا دنافا كامبان همي عند افخله هنا يعني اغاي هنا تبيوندي لقى المامستين دن هنا بالي هنا الواكم بي دي جي افخله دسبيكريا نافبرا بروردا وهمانجي برخاو ناف دولتي افخله هتنا فكرن الواكم بي دي جي شكلك سباس مامستا بزانبن يعني قطابي تدبيجن امي قطابينه كي ور بكرن امي بده بهرن یکی کوچیک زور جوانه سلاو چونی باشم نافت چیه آلدار تو زانه بخوینه باشه وزار سورانی اوا یاته یا کشمرات شتکی بخوینه بونمونه اف کشمرا بخوینه بدنگه که بلند قطابی جیر قطابی جیرین خوان هوش و بیرین شواجر جوری و روناچی وینه و برد و دلباتی وای آقر اول نمونه قطابين رجاوي كردستان كونها فيري شوازار سوراني دبن نتني قطابي لانها خل جبو مامستان رجاوي كردستان هر وها جبو مالباتين قطابيان جهاتنا بكرن جبوكو بباشي يعني ام بجن بيشوازي لصالانو يا خوندني بكن